جبو دەربازبوون ji rewşan û kel herêma Kurdistanê wek destpêşxerî Yeketî Niştîmanî Kurdistan projeyek bû çareserkirina qeyrana berhev kir û cidaya serkirdeyatî Yeketî ve hate pesendkirin û ji van li rojanên dahatî danûstandin li ser naverûka nexşeregaya Yeketiyê bihête kirin ji bo çareserkirina qeyrana û layên siyasî li dihûkê jî vî projeyê bi pêngaveka baş wesif dikin. Proje Yeketî jî demekê giring dane ve giring jî ku ciddiyet hemî layan kar ser bikin bu hindê bigihne rêkeftinekê ve Herêma Kurdistanê rewşekê dane pêtivî rêkeftina layanên siyasî bu hindê ew serkeftina Herêma Kurdistanê û hêzên pêşmergeyê dîtî serkeftinek siyasî jî serbêta avakirin û xelkê Kurdistanê rewşeka baştira niha da pê bigihîtin. اصل المشكله اوكو الهرم كردستاني والسر اصل عراقي جي حتى انه كحزب سياسي وبتايبات بارتي وايكاتي كرسي كان دسحلات يعني كرسي كان سيادات نوفر خدا بشبكه بيجين يكسان بشبكه 50-50 نوفر خدا توزيع كيرنو وهر دولا تشيان يعني جالك جلال الاستانجيا بيهنا ريكفتنك وهكر ببيت مشكله جي كرسي كد اكودو ليك بوهرن دجهش نچره سريه لي افروكا لاعبك دي انياريكا دي بهزي هاتيت ميدان داكو اوجي غورانه اوی لعبه یا آن بجین توازنات پارتی و ایکتی تک داین وجا هر وسا لایەنên siyasî daxwaz dikin bi rojlî kar li ser vî nexşeregayî bihête kirin û hemî aliyên siyasî li ser mêza danûstandinê kom bibin û taybet çareserkirina pirsa her çê serokatiya. Cê destxweşiya bi rastî bes giring ew e giş layên siyasî dîtir wekû proje çareseriyê wergirin تقابل بيبكن وهر وصا إرادة جيبجي كرنا وان خالد هني هبيتن يعني أبش هميو جرين كتيرها بل إنه كجي شندين بروجيت هطينا طرح كرن ما وكو بزافا قران ممكنة حزب الله ديتير السياسي ممكنة بارتي بخو بس آيا إرادة هبو بو بينغوفا جدية عملي بو شارة سر كرنا همي وان قيرانة هني بطيبتي قيرانة بوستي سروكاتيا هريما كردستاني گرنگ اوه دوی چندی دا همی لاین سیاسی افرو که باریب دیالوگی هب دان استاندنا هبتن پیگ و بین سرمیزا دان استاندنا سر هر پروژه که بودی تا پیشکش کردن گرنگی وی پروژه بیت دانان و میزا دان استاندنا بشین اوی پروژه بگهین جه قناق دیماهی که هکر ام بیراخو ل پارچه هوزانه کا یا پیرامیری بینین بیجت دولکی آوه تجیه و گلاسا والایه نه اف گلاسه کس فایده جی که نجوی دولکی کد وید اف دولکه خب چه مینتن وی گلاسای تجی آف کتن دا همی دا اف هر دو که سوتمن بن دا خد سوتمن بن جوی گلاسی جوی دولکی آوه جی Rewşanûkel Herêma Kurdistanê li rûyê aborî û siyasî ve alûzî bûye û çendîn qeyran peyda bûne û bûyne cihê bêzarî û bargiraniya welatiyan û berdewam Yeketî Niştîmanî Kurdistan dest pêş xer bûye ji bo çareserkirina kêşa û qeyrana li Herêma Kurdistanê. Beyaramedî Badînan Sat Duhok.